Morning guys, ndibuyile ke ngestory sam sase-China. Guys, e-China eGuangzhou it's not safe at all e-airport. Benditshilo uMoskune ndathi i-Nigerians once zibone kufika i-transport zitargeta the Africans, abantu abamnyama, so sibabone belandela the Chinese, abantu abamhlophe. So sithe sifika ke babe bebhizi befuna ukusiphathisa, befuna ukusirapela savuma. So kwaba lixesha loba masihambe siye kwi-immigration apho siyothatha khona i-pictures sibe kuverifya zonke izinto zethu. So mna ke bendingunumber 3, bekwikhapula ibilapha, bengunumber 2 or ngathi 3, bekwikhapula ibilapha phambi kwethu. Kukho mna, kube kuthobile emva kwam. So kwafika elinye Nigeria ke lifake ezisuti zabo zingathi into emustard, engathi ilokhwe so evuleka apha emacaleni nebhlukwe yayo, ungathi ngumfundisi othile umhleke. Ngafika abulisa buze le line iya eKhatar, sithi no, ingena kwi-immigration yonke. So ungama abone and sanba friendly bantwini wama cause simile le couple lapha phambi kwami, ugirl ufake i-waist trainer, so kufunyanwa ifone, kuphiswa ifone apha ku-waist trainer nepasile ke ipackets zepasile zeplastic ezincinci ezibophileyo ukhutshiswa zona. So kuthiwe mandingene. Xa ndiqala ungena cause aba basabekwe ecaleni, xa ndiqala ungena ngibona uthobile phakamisa izandla, ndibuza uba yintoni, and lo muntu uphethe iplastic seyibambe so, uyibambe so, and uthobile phakamisa izandla uthi ndiyabuza yintoni. Sendijika ke ngoku ndifuna ukwenza idrama cause ndiyazazi izitori zabo. Ndibuye ndilindelwe ke phala mntu uyapenika upha kwi-immigration, nomsindo uyandibiza, ndibuza uba yintoni. Athi hayi lo mntu undinika iplastic ukuthi mandibambe le plastic, sensemna ndiphethe ibhegi encinci, naye mos uphethe ibhegi encinci elingana nale yam, waye ndinika iplastic yakhe. Xa ndiyijonga le plastic yakhona injani, irephe ngento ezininzi ongayi-understandi uba yintoni. Ndithi tyhini umntu nango afuna usinika ii-drugs. Xa ndisondela uyabona uba ndifuna ukwenza idrama, amele ecaleni asuke amngami straight nalo mnyango, amele ecaleni aziphethise ifowuni. Ndibuza uba yintoni, aziphathise ifowuni anganti uhoyivele ntshani mayize, uyabe ngathi uphendule efowunini. Xa ndijonga ifowuni imnyama, khona umntu athetha naye, sibe sesingena ke ame ecaleni azithethe. Ndikuxelela uba mna samjonga, uke wangena, khange angene, khange abhode, khange ahambe. Kucacile uba befuna usinika ii-drugs zakhe sihambe nazo, then thina ze siyobanjwa eChina sibanjwele ii-drugs esingazaziyo. Nigerians guys are selfish. E-airport sanuthetha namntu, e-airport suba friendly, e-airport sudibana nomntu athi ufuna uhamba nawe, ufuna uhamba naye, ngoba uzawuthi xa ufuna uhamba naye, xa sebanjwa neza drugs zakhe athi uhamba nawe, nibanjwe nobabini, ubanjwe into ongayaziyo. So suba friendly. Uzamakayokhona kwi-security net baleka nje ngenyawo zombini umuntu ofuna uba friendly. Itsho even seyingumntu walapha eSouth Africa mbaleke, ngoba awumazi uba uphethe ntoni. Xa senibanjwa niyobanjwa nobabini, athi ndihamba nawe, ngoba nalo ubanjwe nefowuni phaa, ugel wakhona ebebhizi smayile amali efuna uthetha nam, ndabe ndiqonda uba andifuni tu. Kanti uzawungena, xa sengena ukhutshiswa ifowuni ezingakanani zona emzimbeni, kukhutshwa ngapha, kukhutshwa ngapha, kukhutshwa neplastic. Le ndoda yakhe inikwe ezi plastic, kuthiwa makayivule, kuthiwa vula, open this. And la mapolisa wasahleki ke ngoku, ndabe ndiqomba besizawubanjwa mos aba bantu bebenza ingathi bahamba nathi. Ndabe ndiqomba nalo ebenika uthobile iplastic mhlawumbe behamba nabo. Nanko ujikile ke khange abhode. I don't know whether ebehamba or bengahambi, nethe befuna usinika ii-drugs. Guys, eChina e-airport it's not safe at all for i-blacks. It's not safe usuthetha namntu, and once ube soft or ube friendly uyi-target yabo. Tshintsha from the start nje umuntu esasmile utshintshe. Sanibonani bafethu. Ngicela ukuntshona lento for i-safety yawona wonke umuntu, ukuthi imoto lezi, angazi noma ngithi imoto noma abantu laba abatshontsha nayo la eThekwini sebebuyile, laba abadayisisa abantu ngomzimba, noma it's about i-strike, angazi wenzakalani. Kodwa into eyenzakalile lana
ngizonifakela i-number plate khona ngicela ukuthi ningitrendise imoto lena, nabanye nitshene nabanye nibatshene nabanye ukuze wonke umuntu azokwazi ukuba safe. I-number plate yemoto ngizoyifaka, nokuthi ngisithola kanjani number plate ngizokufaka la. Okay, kunento eyenzakalile-ke la. Istory sithi usisi wami bekade ebuya esikoleni. Alright, mengabe ebuya esikoleni ehlike etekisini, mengabe ehlike etekisini kade kuhamba osisi abawu-2 asebekhulile nje ngomzimba, like angathi omama, like abantu abangajwayelekile. Uthi badlule eduze kwakhe bamgcobe something engalweni eshethini lesikole. Eshethini lesikole ya, cause bekade ebuya esikoleni. Mengabe bemgcoba eshethini lesikole, mebemgcoba lento le eshethini lesikole, uthi angazi kwenzakalani amane afile dizzy. Mengabe feel dizzy qhamuka omunye ubhuti, lo bhuti lo usho ukuthi bekade besebenzisana obviously. Meqhamuka omunye ubhuti athi wa, methi wa athuki, shuthi which means lo bhuti lo bekade emthusa because sebefuna ukuyitesta lento le ukuthi singenile yini kuleni. Lento le i-red ngizozama ukushutha cause angazi noma kuzobonakala yini, kodwa bamsulileke. Methi wa lapha e-Unicorn, yabo eGauteng College, mase uza ngapha engazi ke phela umgwaqo le, kodwa o-Unicorn e-Unicorn Hotel ikhona la bakwazile ukumsiza khona sisi wami. Methi wa lo sibhuti lona athuke lo, okusho ukuthi osisi babona ukuthi hayibo lento le isiyasebenza, isisebenzile. Methuka lo basondeleke osisi eduze kwakhe, bambambe ngapha. Istory sisixoxela ubhuti lo abakwazile umsiza nosisi lapha e-Unicorn Hotel. Meqhamuka lo sisi lona mebeza la eceleni kwakhe boba-2 labo sisi laba, uthi useke wababona, usebabonile, kodwa manje wanganaka ngoba badlule eduze kwakhe. Should the time edlule eduze kwakhe ikhona la kade begcoba khona lento le. Mengabe edlula la lo sisi lo ame ngapha nalomunye ame ngapha, bathi kwenzakalani, athi ayibo lutho. Uthi like useyeza ukuthi hayibo kwenzakalani, I'm feeling dizzy, angazi kwenzakalani. Okay, besho njalo bathi was ayibo yini lela, uyibona sebemtshengisa yena bekade engakayinaki desambe edlule eduze kwakhe. Bathi ayibo asambe sothatha 5 emotweni. Uthi khona iPaul, inamba yePaul ngizoyifaka phansi khona wonke umuntu aqaphele. Bathi ena asambe sothatha 5 emotweni, na imoto la, imoto ilokhu ihamba kancane, angithi yena ulokhu ehamba like phela bayakhuluma uyazama ukuhamba. Uthi sengiyeza ukuthi ngiyawa, sho ukuthi phela kumele awele emotweni. Uthi sengiyeza ukuthi ngiyawa, bathi asambe sothatha 5 emotweni sisule nge5. Uthi usisi wami ngibone abantu engihlala nabo la eflatini, ngithi ngiyamemeza like ivoice alisaphumi, ngithi sa ivoice alisaphumi. Uthi bamane bambambe ingalo ngapha, bambambe ingalo ngapha. Khona linye security ke lapha e-Unicorn Hotel ebekade shuthi libona lento le the time besadlula labo sisi le bangaxakeka. Uthi ubhuti mina ngiqhamuke ngaleso sikhathi sebembambe ingalo boba-2 bethi bayomfaka kule pholo leli. Uthi ngithi ayibo bafethu kwenzakalani ngoba phela yasekhaya lengane. Bathi ayibo usisi wethu lo, athi usisi wenu njengoba nihlangana naye la, usisi wami akasakwazi ngisho ukukhuluma. Uthi bese sengingazi nanokuthi kwenzakalani, angisaboni like uyawa like totally uyawa. Uthi ngingazi nanokuthi sekwenzakalani. Lo bhuti lona ke abizwa osisi laba basehotel, babangise ke laba caca ukuthi bangena emotweni babaleka kanjalo. Lo mama lo nalo bhuti lona ke lo nithusile naye usiyangena emotweni ukuze sibone ukuthi asho ukuthi basebenza bonke. Mase liyahamba kanjalo but the time lihamba imoto sakwazi ukuthola lento le inumber plate. Ubhuti wathi ena ukwazile ukushutha imoto egrey, inumber plate ngizoyifaka la. Uthi ubhuti balindeke like thina phela asazi ukuthi ena vele umatric usisi wami uyele esikoleni. Silinde after isikhathi nje eside nabo bhuti lokho nangu sisi lokho kungena ikhole efonini yama, ayibo kwenzakalani silokho singayinaki. Mase seyiringa kwesi3 phela ngithi asinakile siyaxoxela. Mase seyiringa kwesi3 athi usisi ngiyacela phuthumani khona nento esenzeka. Mase sithi siyafika, hayibo nangu ukuthi sesesho ukuthi kwenzakalani.
guys. Ntse ntletseng today. So what? Ntse ke tsamaya tseleng ha ntse ke tsamaya. Ho fihla ho paka koloi pela mo ntse ke tsamaya teng. Koloi ena ha ke tseba mongolo shapo nna ke e fetela cause vele tseleng ke re dikoloi di a feta di a paka di etsa anything e di batlang shapo. Ebe ke a feta. Ha ke feta, I mean ha ke tsamaya motho ne ke bona ka teng ho tsa ka koloi ya o tla ho nna straight. Ha fihla ho nna ke a fihla re let's go baby, let's go. We will fix this at home. Let's go home. Let's go home. Like motho na ha ke mo tsebe go lo fixang at home. Ha ke mo tsebe ke scream ha ke tsa lerata mono. Hona le bo batho ne ntse ba rekisa ka mo ka pela tsela. Ebe batla ba fihla ba botsa ho etsa lona ke ba tshwetsa ke motho ha ke mo tsebe o ntjwetsa go lo fixa eng tlong nna ke mo tsebe motho na botla she's lying, she's my wife. Oh like jwalo. So ebe motho batho bana ba tlileng ba tsama ba re tsa malapa a re dikeng ba tsama ba nsia mo le motho re lwana go fihla o ya makolo like ontsa mula guys hula ne se ke bode fatshe ka mongwe le ke phesha ka mongwe na ntsa hula go fihla o ya makoloi e nngwe ho botho ba mme bomme ba babedi le ntatala mo ha fihla ba botsa na o etsa la mo ke a ba jotse ke re motho ha ke mo tsebe o fihla mo njutsa ho re ntlo lo fixa ha ke mo tsebe at all ha ke mo tsebe so ba mo jotsa qaela motho a se re founa maponesa le tlo founa maponesa wa tshwana she is my wife and like ha ke tsebe like the wa bua ka teng ke ka re something like Nigeria or Malawi and something usual so ebe batshwana ba if ke le la pa le let's pass ke no ke hlapanya mo ke ba bolela motho ha ke mo tsebe ha ke le mosadi wa hae I bento motho la ba bolela hore motho na ke tena ke tsa so ke mo tseba ke sa ikho ke mosadi ke mo tseba so o tsamaile ke tseba ha ka tsama o lo iketsa ntho tse o lo itlisa go tsipela ma yang so ba tla re ke lo ntlo go lo fixa I know ke mo foseditse so ke batla ho lo fixa na sa ka cause I know ha ka tsamaya o lo iketsa ntho tse bohloko re ke la ga mothola a present like ntho tse jwalo ba mo believe ba re se mo ke lwana ke anghole ke etsa fatshe a ka ka se ke like ke mo hlola na le strala so ne ke khona go ke mo hlola ka matla ke etsa fatshe ba ontsa ngwe a bo fihla ko le maponisa that's why ke entsa mo ke thuseileng teng ha ba fihla ba botsa ho etsalang ke re motho ha ke mo tsebe o eme mo a fihla hi good morning guys ke khotlele ka part 2 maybe I might come in the part 3 because ke maponisa mo so maponisa a fihle hope va sa ka para so maponisa a fihlile still motho ra believe me aba o like on say putisa mo ana ke mosadi a ha ke jwang so maponisa okay if ke mosadi wa ha no something you tlo yet no ke mosadi wa but you can't do ntshetsana na ho motho wa mosadi strateng wa mohula like o fatshe wa mohula mosadi wa mo yesa tjela khao sharp then kaya mahemo ba mo botsa na bitso la ka ke mang a re ke Monica guys like Monica a re ke Monica so bebe ba mpotsa ka nna se le bitso la ka lo ba re maponesa ba ganang ka ba provela gona se lebitso la ka ga yes I can prove it ha ke le tsebe le tseba lebitso leno even le family ya ka ha ona lebitso ko le ditšhomi tsa ka ha ke le tsebe lebitso lena ebe he ke ba fihla ke ba fa dintho tsa ka di document tsa ka ba bona wa ke Monica so ba mo botsa hore Monica e kopana jwang le lebitso le le mo ebe he o ba bolela hore Monica ke le fueng like bo like how ntesa kopaneng isa utlwisisaneng like isa kopaneng so I'm still using dintho tsa ka ke re bontate motho na ha ke mo tsebe like ha ke mo tsebe ba fihla ba mo search ha ba mo search ba fumane diente tse pedi ntho tsena tsa di bottle tse tshelang diente tse pedi ka pakothong ya hae ba ya koloi ba search koloi
ba thola di-syringe le dinalete le tsona dibotolo tse ntse ding ka fatshe like lo mothong ka fatshe ka botsing like ono ke ngwana hana ntho eno ko ono ke ngwana hana o ke ntho e teng ka mono like the way ne di bewe ka teng ba fitla ba di thola ba mo botsa ona ke tsa ntho tsena a fitla re ha sentho e ba ina hanang ya sentho ba ina hanang flamle tsa no ga wa ka ya police station ba mo batla dipampiri tsa hae ha na tsona ba mo batla ya koloi ha eyo ka koleng ka mo hona le number plate tse kana tse dutseng so ba ile maponeseng ho botse nna ke etla today so today ke khutlela mo then ke tla ke le bolela na ho etsetseng. Sanibonani guys, ngivuso ilosis bese ngizela ngavuka ngiqinqo ngathi hayibo nangu umuntu engitriggerisha. Lalela, if you understand Isotho, please go and listen to her because mina ngizosummarize ngoba ngijahe ukuthi ngifike kwesami story. Usisi uthi this one time she was walking in Joburg estradeni, next thing kuma imoto ucabanga ukuthi hawu Nkosi yami ngizobanjwa nale Nigerian phela lehle emotweni ngizobanjwa ifoni kanti lutho kwakuzoba ngcono ngisho ukubanja ifoni. Nigerian lithi baby let's go sort things at home. What baby, who, like what are you talking about? Yes my wife, let's go sort. Next thing usiyambamba semgrabha kanje umlisi ushuka umfaka emotweni alugela memeza scream kusondele ngisho abantu abadayisa bezobuza kwenzakalani asho ukuthi hey nangu umuntu engibamba ngimazi athi umlisa wase Nigeria, this is my wife, she's like this, she's mentally disturbed show, so I'm here to take her home. We fought yabo ayibogeli memeze batho mama ababili angenwa bamshiya kanjalo. Ngitshela ukuthi guys alugeli kuze kufika amaphoyisa ememeza. I admire her for fighting ngoba she was gone. Afika amaphoyisa athi amaphoyisa okay kulungile ke siyavuma kunkosikazi wakho but igama lakhe lithini ke? Athi uMonica. Athi ukela ngene Monica mina nikeze amaphoyisa isikhwama sakhe esinama documents kutholakala ukuthi akuyena ngempela uMonica. Athi umlisa uMonica igama esamnikeza lona ekhaya yabolela ukuthi mawuganwa. Hey we guys, ngitshela ukuthi amaphoyisa athi mayisemsesho umlisa kwatholakala emotweni ama syringe kusho ukuthi wayizoyijova ingane abantu ahambe nayo bayikidnapper nje. Ngitshela ukuthi akana incwadi ke umlisa, akana maphepha okuba kulelizwe, akana maphepha ngisho emoto uyangizwa ngithini. Guys, girl was gone. I admire her for fighting. Now let me tell you my story, why I'm triggered, because something like this happened to me la eThekwini. St George's, ngihlala ku St George's. Yabona nje St George's Russell ngibasaba kuze kube namhlanje. Ngibuye emsebenzini, ngihlala eflatini. Like mentally I'm just exhausted yabo, but ngiyashesha ke mangihamba endleleni because ngiphuma ebusuku. So as ngishesha khona umuntu ngiyazizwe ama steps yabo ama steps alokhozayo angilandelayo, kodwa ngingene eflatini ngishesha ke. Hawu nangu umuntu ajama igate angimemeze Londi, amemeze Londi. Ngixake ukuthi uba uLondi eflatini akho umuntu ongenayo, akho umuntu ophambi kwami, akho. So umemeza ba? Hayibo mangithi ubhuti umemeza mina. Yini uLondi? Hayibo athi uLondi intombi yami wena ngizokulanda. What are you talking about? uLondi usuqala into zakho usufuna ungiphika yona Londi. Athi ubhuti security kwenze njani mfethu, athi intombi yami le uLondi ngizomthatha. Aqinisele ubhuti security amehlo, athi ubhuti ayilalela mfethu njengoba sela ngaphansi la eflatini use responsibility yami, ngisho ngathi intombi yakho kodwa ngoba uthi yena afuna ukuhamba nawe ngeke kuhambe naye. Atlalela mfethu ungangitsheli lokho mina. Ujeme guys usekhiphe nebhande, yezo ibhande lakhe wajema ngali gate ukuthi li cause uzongidonsa mayingidonsa ufuna ukuphuma nami, so fanele athole igate livuliwe lingavalekile ngoba lali automatic. We guys isecurity laliphathi spam Jesu loyo ngoba eflatini kokunama security awu3 kwako wothu baba ayephatha ama donkey pir kwase kuba lo security lobhuti elaliphathi spam. So lali on duty ngalolo langa le spam, and I promise you if kwakuyilaba babothu baba lapha I was gone, because
guys why he was convincing kwangazothi ngicherry yakhe ngempela ngisho ukuthi mina ngineyitayile ngiyamphika uthe suka bethu weLondi wena leso icathulo oyigqokile wathi ngiloba ngitshela ukuthi guys ngendlela kaliduma ngayikhanda itrauma ngithuke ngehlisa amehlo ngayibuka icathulo mangithi inkosi yami ngoba le icathulo ngayithenga ngemali yami emathiphu. What is this guy talking about? Hey, yazi ngaqhaqhazela wathi security lalela kemfethu ngihlangene nalokho akhipha isibhamu kwaphuma kanjalo wathi nje Londi ngizokubamba. We guys lapho usho nje the following day ngangisebenza ebusuku ngingasasabi ngafika endlini ngine trauma ngivala amakhethini kungazothi nje uyangibona. Hey izinto ekanje guys ziyenzeka. And I pray ukuthi uNkulunkulu asenze sibe ne discernment spirit sikwazi singayekela abantu abafuna usizo just because someone is saying yababili ayingena, because these people are so convincing. Ungamyeka umuntu ungamsizi nawe ngoba uthi umuntu wakhe. Hey lento ngithusile because yangivusela. Hey athi ubhuti uLondi intombi yami lo I was gone nami if it was not for that security. Cause hey, I hope uNkulunkulu ambusisa wathola breakthrough. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.